kabangi ado tentang idawan nak sarkar India idawan sarkar India KLP gede nak kumbakalong tentang haka jela ka jugi kadantang ki dienjat ki barum na kamta ki weipat buan nabar kampung ka dienjat ka babi bak ILP kali bantitik na ya ka dienjat ka barum bak ka babi haka ju kopor ni dongkam ya ki botum kita ki an ban yada ya ki kong kajat riu retpan nila dawa ya ILP na do ka sarkar kongres ka na po Delhi bak ka sarkar kongres ka na po Meghalaya o kongres igong makam kwa ni kren ya ILP tingginya jiat ke kongres, jiat ke kongres, om tak kata, ngai krisi ke pamata, kasyat ba, kakrut ba, kari kamat, bagata galong, ban perung yang ketian kasih, haka kredit ke bapra, jong kariti sencar, jong kajela, jong karui India, balik ke kongres, nusa kaladon, ndai ka kamle pada, dene mata dangong, wat num arpatien, minta nang ne sakmat, ken mau pada datang ke Voice of the People Party. Ngenya trelang ke Voice of the People Party. Kamde ke parti Tanjung Pak Arden. Kamde ke parti Tanjung Dr. Ricky Ije Singken. Kamde ke parti Tanjung Pak Bres Terwel Merbanyang. Kamde ke parti ke Jonga bat ke Jongki. Dan makarang ongnya kan ya bu kertengnya kan. Da ke Voice of the People Party. Kemari kuak belong. Ikuak belong ke sur. Nak kata kita ki bom dan sur. Ikuatan keren. Ya ka jinge ka jong uret uria jong ka jat benriu hi barok kowe katari ka Voice of the People Party kata atau film nom kerjam ya ka parti ka hukum kata lai ka dia anti ka jong iru bagam artien pada bapin ai ka jing syang ka pura ya ka Voice of the People Party iong ru na jiet ya Dr. Ki je singkan dalek sepo dali sa ta skren hindi ulami bet na po parlimen ngasos nei kata ngasos nei bagi ngilasai ka hukum kita kinang tawan Ibangtip iki rules and procedures bapenya apo Meghalaya Legislative Assembly ke bapenya apo Indian Parliament. Bagi persya ya ulat apo kren Hindi hangni apo iya dorba tawan judongi. Ni kren ni persya iu namar balai pada alo kanong rem ke baskem. Ndai ko maong maki besukno tarang ong yim kren yim kong mau iki lagi pensyan. Kiki kong mau ki persya matesuk pakai pada bagi Voice of the People Party kini ki balebit ki basongsit Andai yang pada ngili alo kanong rem ke baskem. Balik percaya ulat. Ngingin percaya aktin Hindi, ngapa long clear. Ngin percaya aktin Hindi, ngin percaya aktin Assamese, ngin percaya aktin Bengali, ngin percaya aktin Tamil. Marbalai, puramnya kecuki wei. Andai sarung du, yalah kacong. Katarik kanong rem, jong Voice of the People Party. Balik percaya aktin Hindi. Namar as per the rules and procedures of the Meghalaya Legislative Assembly tentang likely kitian iba pila keren. Kawe gede ka official language jong ka jela kami. Kawe kitian English dan kitian Paring. But apli pat kitian kasi bat garo gede ki associate language. Gede tanggini kitian iba pila keren hapo assembly. Jadi ulat keren kitian Hindi deh. Insyahi Indonesia. Dena matara kalau kanong rem ka scam ni persa ulat ukuran Hindi. Ndai bangi persa kitin Hindi. Kini pat yo na kuntang ngitip hangni Indonesia kitin Hindi. Ngitip pat apa parlemen sya. Habasya parlemen ni persa. Ta tela diubit, na dele kuntang. Mau diubit. Ubang tip ekirul kian. Hapo parlemen ndai ta kitin Hindi. Kitin English ru bilang keren. Bagay kata kitin bau kertong tu keren po parlemen. Namar unang keren Hindi. Pi po parlemen ateng-ateng gilian tu. Ubah Tamil Nadu UMP ateng-ateng kuren nak Tamil hapo parlemen. Ubah na po West Bengal UMP ateng-ateng kuren nak Bengali hapo parlemen. Balai pa kila keren namar syai ki keren. Namar balai namar kitien jongki kila rumah ka kernet ke bapra. Kini ke jongi pergi bon kamar keno ke BBP hak cakap pada treisto man penrung ya ka kitien kasih hak kernet ke bapra. Balai ka jagung ta UMP berani ru ateng-ateng ulak keren. Nakakasi hangtay hapo parlemen. Katari kanong rem, yunday kibit. Iyakon halor kanong rem gawas ka. Ngangit ka lasay pata. Wanong bit, yang kajing bit sabi. Barangit, yang kajing asalya, yang kajing start, kajing syampang, kajong pi pata. Barangit ka, mga kapor, kamdon siu, ramdon sibun ike haji syabang. Ban berkeren ni kapor kumta. Nray ngangit ka, watang katur mo, kalapen siya mo. Nginjit NPP, BGP, pata.
Ngin jit yung kertong yang menang juga arti. Ngin jit ke kongres. Independen lah yang nong no. Wah independen lo ini mentala kerta itu BBP. Lei, yang jit, ngin klub, no. Ngin pak baik ya ke BBP siapa Delhi. Bagi scam, udah pai bak wadah ni, udah balas scam. Bat pai bak ni apa suit ni. Habangi lah scam, habangi lah sutu. Kerja kamram kerja rupat berpenstu lang ya kiway. Mo, menangani yo Arab sahaja, napa mulai Arab sahaja tam. Yo na mulai ngabu itu tom, bergabu ke challenge. Nakam taki bekerja ni ke voice of people party banon. Tosi, ngene penstu, nakam bunut. Dia penstu stang iway, marway. Mo, don ki panok jompi, don ki bahaya jompi, don ki paramarjan jompi, ki bampak sutu ke paksha, no. Yang mereka nongrim gitu ni. Let's say keren nanti. Mo, ini orang mar-mariwe, nak Arab saw, ini penjok dan burom di Dr. Ki Jesington, nanti lepok mulai, saw putra hajar. Mo, kata mereka challenge ke baka bu apa yang jongpi pada, mo, baka voice of the people party, ru, kau ini kau wear, ini mereka party ke bawang, tak mengingo, bisa, syatai, nama ini itu, badan sibun kiberiu kibabha, sibun kiberiu kibabet, hendai kikumbaka kidam ke parti kabab bakendriang. Please stop taking. Iya wir, ikiparlok kibakum kita. Mau ada dan lagi mempat, kibangai ke politics, ke politics ke bajabo, ke kapisa kita yang yang indokam. Hendai ya gitu kibangai, baka politics kalau ke bakut, berkibakwa kan tenbang, yang iki alih, wanlang batni, ngenya telang. Ini kelepat yang kita jelang ini. Maka thong lagi kami mentah. Kumpulan nomula umdai berkat tengah lagi. Berkat lagi kiai bat ya kawan sawan. Warna ini buksa. Mo pilih cepok seorang. Hitam. Selak seorang misalnya mo. Itu hitam itu giriwan. Apa kisah jukian formen lain. Mars nuan kaliur kejukian kelas Arab. Wan lasna biang wan kaliur lah Arab. Kadi start ki temen gitu gini semua. Apa kalau mentah berkat ni lu? Apa katu warna? Udah arsitek, kasih ni misalnya. Pasta, apa katu orang lihat lu ban solve ini problem. Usna ada kejukian jeri. Ini nanti, or double decker kadang, ada kejukian jeri. Ban lihat lu ban solve kata problem. Hatu cakap, kau kawan maklur kerak kejukian. Kiwan ya kata konsep usna kejukian jeri. Para maksudnya kejukian jeri. Wan usap bakal lu ke ombak, lu kamlak ban berak, ya kata kejukian. Bat yang suka terkenal. Habis kenapa ini unum yuk ban penokam yang itu. Ndai bisna marle. Perkat kami lagi. Perkat ya kilong dien, kiman dien bagian sup maki. No, ini orang ni orang minta, no. Ya syaklan. Baka voice of the people party. Walau ni mio ye, ngasih perkenal gini, no. Tin sutu ni. Nama kita ada keren dan sentuh lagi. Doktor Alperin ni dia Doktor Alperin berong nu. Yang nu na, ngan Aiswa tangi itu di bawah kerja dengan. Hukum kita penjiat. Ini orang minta. Ingin ke voice of the people party yang dalam quick election ndon bekerja barok di kami kata dengan nomor kami tinggi itu hukum kita bila ya slow ya kecikren coba perstun lu masuk job election lu nanti tanya di job lajong dan hukum kita mau dia kata marching rem election ukertong untuk NPP lu kecikren ju yang kita nak bersama di jong Uangin kenyat bakti bakejak ini yang dia kejak ni. Ini yang kenyat bakti bakejak kita mayai. Tepat bak kelas 2 nama kata orang longkum kilong temen. Kibam perkat tengah komentar ni leh. Ladang kami awak berperokam yang tu cingkir dulu ni leh. Tengah bang mengantar dikena. Bagi kon kiti kita ngakin sup. Ini awak berperokam yang tu cingkir. Ini dia benar kum kata kecimut kum kilong kimen ki kepatemen ki jonga bagi jongpi. Yang terisitom. Kumang kini long kami apa nak kami Pak Arden yom lo, bak ada mio aim tasan senam rum ni yom. Amang itip, bak kecingmu, kababha kecing pi kalau dan ai kalau way kabasyan, bak berencana ni kun kecing ni lagi mio aim ta. Bagi sekian magi long mulai ro, mia kiatan, bonong keren. Mo, ya long kumju. Ini dia Aisyah, yang kenal kalau temen gitu ni, kita perkat om tang ya dia, kita perkat ya kikun di lasai lasisi. Mo, kublai sibun. Barangkali ketua pemerintah ayo ya, bang eskem baru belum ni di pekerjaan sedang. Belarang pekerjaan ni pelari belum. Dalam pemerintah, balik nyari situ. Wan sini minyak perta daun. Nah kali kesenang gajong pi yang pra ubangin tak sepok Delhi. Kasur gajong pra
kan sawa nang ni bakam let chapo dali ali wan kam skuma ali wa ko merang te stay wan nang no sini de